lempat sange Cristiano Ronaldo ban tap gol jab ke Al-Nassr ha ke Saudi Pro League kut ke lentiyaj jang ke Hun Martinez kata ke Aston Villa ha khamat ke Olympiacos ha ke Europa Conference League pada yang sembah ye piki paralog ki berjumpa ki video ha kane ke channel lada dai pi badang tamai singa baban subscribe ye kane ke channel ha ke jingi lakai ha ke Saudi Pro League ke Al-Nassr Persha ke Al-Qadab ha kane ke jingi lakai ke Al-Nassr kala la ban pelem ye ke Al-Qadab dalai la ar ha kane ke jingi lakai bat ha kane ke jingi lakai Ubrozovic ke Al-Nassr oleh ban kerwit hado artali ki gol ha ba phai ki gol jang ke Al-Nassr layak ban tap da Ubrozovic ha ke minit ke banyau bat ha ke minit ke bakhandai peu plus iwai bat lengba Cristiano Ronaldo ha ke minit ke bakatsan bat ye ke ar gol jang ke Al-Qadab layak ban tap da Habib ha ke minit ke ban repeu palangba ukot win ha ke minit ke bahan nyau peu bat dai langba kini kila teliki gol kala biang ke Al-Nassr bahkan pelem ke Al-Qadab ha kane ke jingi lakai ha ba phai ke jingi lakai semifinal second leg ha ke Europa Conference League ke Hun Martinez kata ke Aston Villa Persha ke Olympiacos ha kane ke jingi lakai ke Olympiacos kala la ban pelem ye ke Aston Villa da Arlenot ha kane ke jingi lakai ia ki gol jang ke Olympiacos layak ban tap da LKB ha ke minit ke baci peu bat ke banyak peu pra bat hado pandagot ke jingi lakai ke Olympiacos kala la ban pelem ia ke Aston Villa da Arlenot ha kane ke jingi lakai bat yo orang sendon syaka final mereka balak ban pelem ia ke Aston Villa da Henry Laar ha ke akhir kit gol ku belai shibon ia piki paralog ki berjumpa ki video ha kane ke channel ngin sekendopat ha ke video ku belai shibon